आयतारा गोंयभर जाल्ले पोलिओ मुक्ती लसीकरण मोहिमेक लोकांचो बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। फाटल्या 3 वर्सांत भारतांत पोलिओची एकूय केस मेळूंक नाशिल्ल्यान युएनओन 13 जानेराक भारत पोलिओ मुक्त जाल्ल्याची घोशणा केल्या। आयतारचे मोहिमेंत गोंयभरच्यान वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांनी मेळून 1,22,000 भुरग्यांक पोलिओ प्रतिबंधक डोस दिलो। पल्स पोलिओचो दीस आसा आणि ह्या दिसा सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे जी जन्माक आयल्यात हांगा ते 5 वर्सां पर्यंत सगळ्या भुरग्यांक हो पोलिओचो डोस घालप सामकें गरजेचें आसा। आमचे कडेन आतां आमी हो पोलिओ आमच्या देशांतल्यान संपूर्ण ताजें उच्चाटन जावपाच्या वाटेर आसात। ह्या वर्सा आमकां पोलिओ केस मेळूना आणि गोंयांत तर सामकी 1998च्यान आमकां एकूय पोलिओ केस मेळूना। गोंयांत आयचो दीस 19 जानेवारी आणि ताजे उपरांत दुसरो 23 फेब्रुवारी एक पल्स पोलिओ दीस आसा आमचो। लुसोफोनिया गेम्स टेबल टेनिस आणि व्हॉलीबॉल सर्तींनी गोंय भारत पंगडान जैतान सुरवात केली। व्हॉलीबॉलांत 3च पंगड आशिल्ल्यान गोंयाक पदक मेळटलें हें स्पश्ट। गेम्सांत एकोलपाक संलग्न राष्ट्रांनी वांटो घेवंक व्हडलीशी उमेद कित्याक दाखोवना अशें विचारल्यार अध्यक्ष अलेक्स वोंगान सरळ जाप दिली ना। लोकांक आतां गेम्स पळोवंक वतना पास जायच अशी अट आतां ना अशें सीईओ केशव चंद्रन म्हणटा। चडांत चड लोकांनी गेम्स पळोवच्यो म्हूण आयोजकांचे यत्न आसात। शानदार खेल का प्रदर्शन किया, अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे अच्छी तरह से यूज किया अंकिता ने और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और काफ़ी प्रेशर में रखा शुरुआत से अपने टीम अपने अपोनेंट को और आखिर 3-0 से इस मैच को जीत लिया। 9-7 इस बार मिला, पुश करना चाह रहे थे लेकिन नेट पे डाला। फिर से बॉडी पे अटैक और गेम और मैच पॉइंट यहाँ पे अमलराज के लिए। इस प्रकार से इस गेम को और ये मैच को जीत लिया है और अच्छी शुरुआत दिलाई भारत के लिए अमलराज ने। Last point 11 scored, and this I think match the classic case 11-5 how the Portuguese girl Raquel Andrade down by 2 games 11-6 11-6 came back so strongly to win the next 3 games. First of all, I think in our club we all recognize the efforts made by the organizing committee and also the government and also the Goa Olympic Association for the organization of the games. And it is we respect all the decisions made by the member NOC for the participation in the games in all the sports. And actually, President thinks that it is more important for the athletes to take part in the games, and it's really the spirit of Olympic movement for the participation in the sports. बेळगांवां पतंग महोत्सव चलता। देशांतलेच न्ही भायलेय उमेदी लोक पतंग घेवन महोत्सवांत मोठे संख्येन दिसतात। अभय पाटीलाचे परिवर्तन परिवाराचो हो 4 दिसांचो आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव।
तरतरेचे एकल्याची कल्पकता दाखोवपी ह्या पतंगांनी बेळगांवचे मळब रंगीत दिसताले. पळयात ओमकार फळारीन हाडिल्ली हे पतंग महोत्सवाची कांय खिणचित्रां. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.